Bam. Okay, nala tilo tsengagcwali nje. Atsanga mawukhenza na free. Board. Ngala esikoleni ngishabo accounting vele ngitshela mina ngicela isikole businessman entrepreneur church. Ngikubona lapho ukuthi hawo. Sisingana idea ukuthi ufuna kwenda ukuphumela ngibe soccer player noma yini. Ngizangathathe leskill lesi. Sithatha sakudlala ngabamba lapho. Just like that. Sengizekuthi sengidimela angisabambi nokubamba sengidimela sengene coach ngibambe ibhizinisi yami yathi kuhamba njani nokufuneka lokukenzakalani Evan abahambi ushiye skill abahambi abahamba ngani so ngena abaregister abahambi abakahamba just like that mara ngithatha ama 3 days phela njengoba ngikhuluma within 2 minutes man but bona kuthatha isikhathi ukuthi we master le nguyele umuntu wakufundisa from scratch yena ngathi kuyafana nokuhlaniphanyana because ngamaths bangikude esikoleni mara ngamaths mara ngikude ngiphuma bona number 1 ngithanza le ngilokubona nje lo ngathi nje lo ngomcabanga ukuthi ngaphuma phaca ngamuntu lo nothi lo njani yabona ngomcabanga ngabana sasa yabona so beyangitshela ukuthi okay first of all bala njani ngabamba ngabona so bala so into so 12 size tape esikoleni immediately tape ma plans nini ngimvele kwaba accurate konke kwaconzana kwangabi difficult sokumele lathi insimbi kimi ngoba lula nakabhala something quotation lana nakathepa ngihamba naye nakaenda yini ngala nakaenda something ma deposit na bengakwazi ngimfundzisa ukuthi la so so akakhona ukuvula bank account kwamele asebenzise yakami ala ngishayita yabona le clip ekhomba yabo bafutha kucishe konke balayini ukuthi okay kasitelo so coach so na charger square b2 charger so ngelayini lakhe so uyafutha so uyanginqele ngale no asiqale phasi ka take us back from your childhood take us back mhlawumbe sizohlanganisa konke nokuhlakanipha kwakho lobala kwakho khula kwakho khula ekhaya njani ufunze everything angifunze la qathulana uzeqathulana ngasuka ngaya eThandulwazi sengasuka ngaya Katsingo eSeretlak ngasuka ngaya eSedmark okay ukhula nabani ekhaya ama siblings khula naThaya mana already umntwana ngithi ndombadane sengilandzela ngomunye umfana wena ukhula ngiwani first born ukhule yiwanda labanye bebakumanje bebakhona bavele seba after skhathi nje manje ngikhuluma iwani senze ibhola off ngicabanga ngithama introduce ibhola ngoba senze ibhola ibhola cala dlala ibhola ichase lambe lingaka so bana nabadzalo basimbani Deni before Deni umali wehlala la nama 11 betrain Thandulwazi sinya ubani nje out man like man atsele campaign yani basimbani asimdeni yobeka nama threats bena mdeni asimdeni lo nyalo hamba ngepolo le Deni angithanda blind nyalo sowakhathile ama threats sowakhathile angithanda blind ngabe sekuhlele bo 15 minutes 10 minutes yakufaka wayekufaka igcineni akade kufaka wasikhathi umya asikhetha umuntu ofuna uphume la ngibida bamkhipha qobo wena boyini strike beke ngicela ngaba right wing convert ngaba strike bese vile kahle ngidlala yonke position dlala ibhola nje batongisa ama trial we Joes bakutshela ukuthi inini benale lithemba nje zama agcina kwangitsala ayindi lento time ilise support big time support big time practice alifuna ufunze ngiyafuna ufunze amala lokho bekungahluphi ukudzala hlupha nyalo ngahluphi ku phela uya esikoleni phuma ngo1 uya esikoleni share uniform disk selling ngoma 5 bedli noyini homework netwa shati ndishi kuphela njalo shayini ala PlayStation udlala PlayStation udlala ibhora physical kuzidlala na PlayStation boy sizodlala ngotungwangu ngapha vele ibhora vele nhlobo ne noma naseklasini mabalona nje kuyidisk nje lapho
ne so se mawukhulu uyabatshela ekhaya uzona ufuna